mo bibi akwa by the by emergency Ghana TV esebusia ena yeso ya yensaka e wo fidem hase ne maame e de nasem abeda ohene yere e wo Losin TV na asem a ode by ne se ne babai wa ene abemu ebi afa yefu na yefu no ba mu no abemu anaye na adwense onje akola ne ntumo se enye ono e na onyinse ne baba no eni nti ode ababeda esanse sisi a okasa no sisi ano ono na wahwe ne nana na masisi ano ne nana ne enyi na ohwe benkuma na nifa mwe bia mfi babia enti ode ababeda yense ye mmoa no eni nti yense mene yenko ne nkohwe video no emra sisi aye ba na mabedi wajenche edi afa asimu channel so be subscribe ba cho be mwachi emwakwa ba ma me pacha no akase din kakra ama me yo MCR me pacha minim say your contract no agreement no ye de ye adwuma ma me obohu se emfonyini no so nyade a ohunu se de ye kan no connection no sa na ye kono o me pacha ye fro say ana me din pa de afia pokuya ma me pacha wote he pacha me te afonse atwuma na tabu amini mo pa na pacha me papa mo do go abuna afo ye fre ho pomakuru pacha ho na me wo ente ho na wo yo na se okro mu eye te atwemafo ase tabu nkwanso na nso wo do wo papa ekro mu ho no mo ana no ano no nkro do so a mpanisi ye ntena fa ko enye ni ngwase ma me anopai de eni wo haw pa pacha me abejafo amoshi amedamase samode sa akwenye amame na menshram eme na masamo amede ba nyina ne se me baba efeno abramansa na owo menchen ewo brahafo enti 2014 ni mo no ntokwa bi ba ma omo bro nanka enenka di wo na eba ti me hwema na mse da bi amefa me ba no emra me maame mo ho ewo atwomafo ase ti obeto school so ho na akasa nyemu no so ye ya dwense ka owi a pese ohu na gina so na ikaso police a onnya chinyi bia ti e bopo me ne menua no nyina bopo se akro de owi school a botai se na ye de sie ni so a ye bebo akola no enti wo ma na meti se me ba ne nyem ma me ne papa nya me ni me ha me papa na me se me ma pese akro na ma me nsasi fom ti wo ma na ma se fia bra na okasa wo ma ba ma ne yehu no nyame ne me de wosie eye wo yo ebai enti wo mu twere 2016 ni mu twere wie na o me de nyinsan no koto ba ma ne nim me bra na me na bra be friend bra akọ aku ka ho na e ko boy ne ho enti e kodru ho boy ne kra de wan trase o gira ya chi sei ana wase edetu nanim se akura ise wono na enyem boy ni bie na no a nyinsen we de menye se meji a na me ya aboa enti wana me so se bi me nipa mete ho no me mpe hehe e wo me life no na me se ene aja me se mo amede ko e dwafo mo ma me se nyende na yenko akura no so nyem no ba ma na nkase so so wanyi nti wa anhwe no ana me ba no so nyem na ye problem bebre owo ye no kura sabi oyale anyame nko a ka me ba niu ente se nyinsa na abebo me so ente wo ye na anche krokito ente ye wo ho a me ana me hwe no beko weyo bibi obeye bia ye masem ente wo ma na me ba no me nana ne nya 1 year 2 months na me ba no ekowo family plan e fa am ti mi hu ba ma wo se wakofa na mbra ma bre ni nti na makote ba ma no wo ni se misre no me mpesa foforo e be san be kam se nene na nyina me tekam na me do since hospital na ni su ata se me ko bre ho ankasa e ba no winim enti se ba ma wo no kofa na makote ne wo ni na ma bre bi ne ba no nti wo kwa anadwodu mienu na wo de akora na ba e ma akora na yare nti sister bi we friend sister ata o kwa akora no so kan no o she na chi enti sister bi we ho ne ma me ba ko efa na ma me nya ko ba ko so de sister ata ana o mu sister fi asa wan so akora ma o ka wa bombe ye akora ne yese fita na me se nya hwe na me je na me de akora no ko hospital na akora no e ho ba nti firi o kwa me ma na mfa wo nko bi nti ho no me ba ne me ba ye aka
one me yaka ma me se me de me nsa benkum se ofufuo na me ba na twa afa me so me kɔ afom a wonko me ye bibia a wonye enti ho no so no ka kye me se saa de obekɔ ne papa ho na ɔde sim sana me kye na kyi kwan na wo kɔe ye 2017 ni mu enti wo kɔe no o ma na wo frɛ me sabe ni yesu boda we na wo frɛ me na wo se ma me sro fa mbɔ ne kye me na me se abena kasa nye wo kɔe so ka de enka me wi na me se abena me de enya de a wo kasa kora me suro o se ma me sro so afa me bɔ ne anche me ma kompa bɔ se so afa mbɔ ne kye me de me ye bia anyeye na me se ja enso ne ba enya hwe na me de wo fon so wo kye wo enti ye be wura 2020 ni mu me wo ho ana okofa abo ebi wa askole efre ni bio bana bo na me kasa na menimu ne da ti ho ana 31st na bo ene frɛ me na ya wada na wase ma mansa yare o e de wo se yesi ni so ma me se me saada na duane an kama no na me nti me frɛ bra ba ko no so wo afum bra ya samson se wo tie me na wo se afia me wo afum ti me ba nti ba 3 ene wo ba ye ene ho so kuro be frɛ wa so mo ye di dwa ho ya wada nti bra ne be ade moto di mi be si ho no me firi saa so mo ra ho akɔgo so no ne se scrub apa ho nti me duru go so na me fa ka ekosi askole mampon no askole hospital Ahmedi afo ho no bra bi kra ne phone ne number wo me phone yi so wona di me koy me duru afija se me se o kom de na me to tia na me duru na tia ne pai ko nti saa na ne de ma ni di enti wana me ko duru na me ne me na ye da hospital mo saa kopem se ne ho ba na me bia na o mo fie ne wo na ekwan wa na ye da ho enti wo ma na ye ba fie ti ye beduru fie no na me ba na ne ba ma no wantwi se sika se me na me frɛ ma sa bra fisika na ma ba ma no na ma ba ni kwa so se ma me de me fa ma no am so fa ma no na se ma asam no kwa kotwe so fo ni na me de mi jai enti ba ma na kwa onkra me first so me ko ho de okra me ye me bibia ana me se yo adenti na akura woni ne ko na wo de abesa me medwafo me ntwanto nyame ni bo ni bie na no a o se ma wo na ase se o komata ya makoto sua bebo odua wase no masen ana me se jo wa ho me na mfiamfia a me de ba ne me nsai ma wo de no me purupuru guso tipa nyame ni papa fo mienu bi wo ana me se jo ensuo ntoi e ma su afa gotem mponi na ensuo be fa gotem na papa fo ne se madam wo pani mu odu nti yesrew ikutu nyam se ma mo nkotu dwe ena ono aba no bebu nkotu dwe na opa amache obibia ni ho nti 2021 22 23 nyame ni omudi matam ofo so saa wani di watam yo nasen 3 years na me fa wo mo koda nti 2024 ni mo na o ma na me wa fo mo mpo na obi se hoho ba wonche na me sa hoho be saa times na papa se me nko send this ka wo krofufuro so na papa na se kom de ntina me ko na me se hwan to a kire me boy na me so wo mini no na me se na me ba wo de hoho ba me nche e de ntina wonni kan ma e fa me si obi so ne nyame anim ma antena fi no kura de da ho ana waka ma antena fi nko pe be bi she ene de me ba ne be ye krom ho de ma ye bo me be ye me hontum agudi matamama chese na me hu de menye nyoma be di matamu di enti enuma na me be usan baaye du baaye no ye ko pentecost so dem e da samson ka ho na e da be friend diwo so tie omu tie tv we dia ombete menka ene ye ko ka asem no mbu afo no se fia oba no to de papa pa ba so tim kra mi busa se be ma no so be ma na antie ku so ka ho se be ma na amabia o de che wo mu nyina eno anu na me se mate asem bia ni ho enti 2024 ni akra na so kasa nyemu no me na me hwe ni nyin san mo be kwa asori o mo be di o se be ma wo yira wo na wo bona kwa me na me fa ni nyina eto me ho so enti wo ya sa de na America na wo se wo mpren anaja wo de koye enti wo ya na me se da bi ani akra na me na tena free ne mo frase me na me de ko to school e wo krobo e fe na tom de ne ko tom de duru ba bi no sa se nipa de ono ne tena ne nkeka wanim bi de 2024 na me se abna am fa me akra ne ntu kwan bi me so ho an ma ba fonse se sa akra ndi so etika akiri nti ji akra ne kakra se de be ya
akora no so na disua no be de ebe ko ani na ho amwa no na me de ne brewo me de akora ne brewo no last year December 2023 me ba ha fiara na 21st kwese 21st nti juara brother amembe ko na sister be friend sister ata no sister fi Abraham Sunday Abraham asikem abesi wachi me so ho me ni obi a ho ehwa na ka che bra bi se me sre no le pe 1 million na fa ni ehwa so ba 85 nti fa ni sikem na fa ne brem ana ode ne brem ya na me wo fa yes Abraham na bra na akura papa be ma na wubu ni se ye ko ba bi kura be ka se be ma ne we ebe ka se be ma na uba na wone be ma no we wo we na be ma no kura be jo no wase amejo fonya ma me we na me ne wo akora na emwa ntibra me wo fa ma boni bia me bra wo yare de tuo kan no dadem wa ka wo se da enti adwoada anu dwoada ye fasa na wotwe ne dwoada ana wo bai wo se ye di kan fro se bra me enko be wo se wunya sika emfi askole ho emma lolu fe na me wo fa ka se abra me sa ka sika bia me de me abro me wo fa ensan kan sika ya twe me be ya nti sa dwoada no me ba penye me de ne ba eburaso hospital ana ya de me nuano so oda ho no ba CCS no ne ba sinteso ti nyina ye be hia ija akora ne wo fie ye be duru ho ya ye aduane ana wo ba na akora ne hia wo kwan so wo hia wa sa wa ka cha akora so nko sesa ne nema me nko msuma ka janse uradam na ko fa nema ne be dware ti wo gina kwan na no o se ya ne ntam ti me nim sa wo soma no sa wo se akora ne me nko na mse me ma no nko ana ma nyamia ni muni dia me bana de ye no se bi waka ka se ya yarefo woni hwan na ya yarefo me nua no mama me bra oda ho na bompa ya hira no wo maame wo ba no se me maame wo ho ye ka kire yo ba wo ana me bra yi dadem na me frɛ me makiri ma mi no be kan ho enti o kasa sa no ugina me bra ne kwan no finfino sa ayarefo me bra ni sun etuo na kan no kohia nkwanhia anda ho ana yesi yemfa akwara ne ma o be kan wo sian ma kwante na wo se memfa akwara na me se abra enti wo kwante na ho obi kwa ye nyina yetie bi ye nhwe kura yetie ese sa akwara ne ma de ko enti wodi kan ka che me bra ne se akwara ndo de ne beche ana wo se akwara nso aso ode enti o ma akwara ne megu na wade ayo enti me tenten tietie amede ba se me ba ne mla na obo be ma ne din ba ma na me ofadi ka ko se ba bi odi be ko bi obeba na mo fa se wo so be ka me ho na oba adwafo abusa abana akora ba ma wo so ne woni onini wo se ai ba ma eyewa na wo se nyamia de na ba che se nyewa e ba ne se me ma me pa ne chewa omma o baba no ai ba ma no so se me ba sisa ma mafoma omma ba ma sisa yesa ma be pa me ba ne chew ansa no amanaba na otwe ne dwada ntokwa me ba ne be hehe ne ya amuru ye hu hehe no be ma ne se so won ne ba nko betwe sekan record ne nyina o me phone yiso nti me ba ne de wafa no ti sa me ma me pacha wo dia e ba se ma angase ma de me ye ma ye bona ma mafom dia o me kira kran papa ne ti record ne nyina o me phone no so nti me tenti a me de ba ye nyina se me pa akra ne da achi nti me ya nana ma hwe bia ze ma ho ode apem ti bra ne hu akra ne papa na se de be ye ne hu se akra be ma se ye friend ba bia obeko na ye hu na sa akra no se wono a na wato abramo so me ka me boy me se menye se be ma ne kuta se fun se ma me hwa wa boka gia me ne ni asem me mo ne ka bia me ne nyina abeche ti na me ne me ba no se awa beduru ha so omra na ye hu se omeche ampa bjafo busa ye no kra be ma wo ya yo nenu na me de bae yo ma me afie pokuya me ba cho na wo se wo ne wo ba no na motehi na okọ school no ya wo brahafo ho no ai kroni de ndese abi ono okọ school ne fra wa ayo ho na wo ne tie e pa cho an na okọ school na nyinsen no e baaye nyinsen obefa ne fo ase ha obefa wo fo ase ha na fo ase ha na wa be ye de wa ha no obefa nyinsen ya ne se gansa ntokwa ne si ye no na me de ne bra ma me se o ma to school no so wa ntokwa no ne hwan ne ntokwa ya ko ya ne se bi ane ye wo no na obi ne obi ko ayesa asa abusua sem na papa hwesofo nti o ma ne papa hwesofo ni nya moko
Okay. Na me come bra ba ko wa to nse abana ntokwa na fa ho nyimo ti me ko ye no na se sister ne o mu ko no o ka che sister nse fa wo ba na mame no mo dane tokwa ne ba nso e ko da go so hospital e man ka ko court krata ne na me nim se ba be do krata ne nyina ho ma fa amba ti ya na me se da bi me ami ko twa asem se ho nyia ti de man tokwa ne ba ya o mu buro no ase no nti na entokwa ne ntina nam so ma wo de no e ba afo ase na afo ase ho no de ne bre hwan me maame mo e maame me se ene ai fi ho na maame wanka se a wotu ewu finhia sa bre no hia na wo finhia be yesese yi was 2014 se mo se wo say 56 nti sa bre na mfie be ye se ye mfinhia be ye aduanum yi sa bre kwa na wo mfie aduana mu kra na wo keka de ba aduanum mu ene sa na wanka sa wo maame ma wo to so say na me dikan una odikan na se wo maame na se ne mfie be kwa nimu na wo hwa na nko obetimi atete be ya ma se de wo pe me fa sho no obetimi nya wono nko me nuanum nyina ho nuanum nyina ho nya wono nko yo nti wa fuase wono mo no school no kokoduru se ya jinse ne baaye school no me otwere nti otwere bi ano JHS na SHS JSS ya JSS nka so nko je ne Rose School me ka wa nko je ena be ma na mo ose woni ne nyem no so wo mo ni wa anka nchire ma ne de ahyase na obo ni din to obo ni din no na me baaye no na ye de kotu be ma ne me pe nipa mienu akụka me bra ho na ye de kotu na nim ana wo ye ne se be ma nse wo je a wo ya boa ana sa bra nso ba bi o ma mi gina no ya fe na me sa ba twe sa ma nso no ba bi ahwan ma mi gina akwala no me ba na nkasa no wo gina no na be ma na busuya no nso ka asem be o ma me no papa ye ko ye no sabi mpredwa so ma me no papa aka ba bi nti ye kotu ma me bi wo ho ana ma me ne ye se o ba ko bo na busuafo ama ne nti me yale anu wo mo ne ha na me de no ko ekura nti wo ma na me ba ha na me ko boy me sa ko boy na ne bi na me si abrante me pa achewo me ntemfo bi mo ja nche de so wonim se eye wo a me sro bra ne nka ho asem me kan boy na mfra me sa de ko nti na fe mu ana me sa ba ndia ma me no kura de me de ani bre ko pesa na me ho kira me se abrante se wa magi akola no obi timi ko be wo obi se wa ato ba bi se wa magi na kwabra bo nsiwi tise wonnim na sa akola no wo ya uba na wa magi na da bi da wo gye so mfa so dia na ma mo ne me kan wono ma no me da mo so fi se yawo ka che ba se yawo na me de ka se ma bre yawo na me de ka sa ma me wanka sa wo ya adwuma bɛyi koko kuya no a kuya na wo yem na se sie yi wo ba abena mansa atwuma din so da no so nya asam keto atwuma mansa meka ne ho asem wo fira abena sa man ya bo so pa na me di we ne ko ye no na me se ba ma na hwe me me se ba ma ne po ba ebetima yi akura na de afiri so se na etimi yesa wan hwe no nti na me ka se odi Abraham de boa ne so yo wo ba me wo so mpa akura no wasesa akura na brof de afiri so na odi odi ato me be ba ho no mo ti me bisa o se atwuma mansa be ma wo ne tie no ye frɛ ne sɛ yi jo de enye di yo ma na mo frɛ no nti sa na wo so nim ka sa na me minim me ba cho jo aba ba ya atwuma ho ade ama mo me ba cho da bi onya ne ho ade kura ese de o mehu na busuya uhunani mu hwe ni wo se bre bi wo bai krom ho se oba bi hunu abusuya ana me bra wudi machi kan se pe oba nko anya awade enti ko na munko hu be ma no oba so ne be ma ne mienu na bayo okay munko hu be oba na papa no munko no wo ko no wafa wasem do mu ko ana ja me be wo ko ye me ne problem nyina ne ho wo ko ya o papa mo se wo mu ne ye was nto mo ma ye se wo mo mla no me hwe ba bia ye tie o papa busanfo se wo mu ne ye was nto mo ma ana wo ka me ba wo hye me se wo so o papa ebo na me wiro efi mo bo obubu obi te me mesene nkwati abu no na me se abranda bi ya nya ne sa na mo kono mkasa ma me wo ba bia na me ya ne den enti anu na me bana start se me mpren na wade ase ana ma ba ye nyina mo bombi me pacho producer ye be ye na ya frɛ atwuma mansa na ye tie wono anso anu asem afa ye mra abre so se abre ni finshi aye sei so 15th August. I'm say 15th August, you know, got 10 years. Or 10 years. So 16th August 2016. And 15th August. 5th August 2016. Na yamra atwuma mansa so. Empredo say na Joe abre wone ne maame na tena. 1 year.
ya wo no nyina wone ne ba na tena afepe no wo me nchen ne de na oh nti ofiri ho na wo koy 2017 na wo koy 1 year na mde ne koma na wo se akra na so de na watam na abrami na wone na tena hwe friend ye funu musa besi akra mfa se 20 ma 15 20 25 na me de akra no koy ya ba to Ghana ba mde ne ko okuada na se 2024 no mu to Ghana ba me ba cho jo ne atwuma mansan so tena ase no be ye mfinhia se ni 2018 no mo sha ase tena ase ba ko papa 2017 ndi 2018 mu na me hu se ka che me se waba sa asokore ho no me ya ngasa figya ase asokore he ya 2020 mu na me di ko hu no boy ni ye pa se woni me de mani hu na ya se wone no etini nyina no o hwe dakra ma se abusua ebia mo hwehwe mo ba no a wo me ho amamere kwanso mfa ahye na apodukra emaye na me ka se wo ba ya wo se ho no de mate ase na wo ka se papa de no ene no ano no wone jo no e wo masai e ba cho mu mienu sisi yo mukita mami no enti ne ba pani we no eye pe no won pe no anase eye na brabo no won pe se besi ni yie anase maame akasa nyemu no me ba no me de ne koma no o ka che me se ma na se mo frɛ me na mamle na se I say o ka che me se ma me ba yi de mamma ni bibi so abra ka so e se mama ne ba yi and say o ne boy ni nyina se o mo na ye mo kro mo hume ti me bibia nche se me nya ba ifo bibia ni ho nche se me ye ba ifo mame wokosra wo mo no idea potipa na esi ya eni nte ma be ma no e ka asasem ya we e de e kire wo me ba mame enko ahoma no so emra atwema bansa ma kyen no Obaba bacho peja woni no mu kakra bi mame se de be ya mete won kapa wai atwema empom te sei Already had the moon back when I saw. Woni no san e wo fam biem ma phone men wa no e ma me That's already had the moon and I saw. Atwema man say Madam Oba ene Abraham Never try. Me bacho woni ma me afia pokuya nso Never try. Me bacho Abraham wo hifa sesi e Never try me mano. Na den na oba pa wo ba na ono ma me nete Never try kono no na tete. Oh said ye nyina ye ma me wo ho ya na wo ho ankwara akodi akwama na wo ka so no na tete no ase a kire sei Me wono beginning ni na fini mo first obenyini nya mfie nkunu nyina ma me nchen na wo. Enti na wo ankasa na wo he na wo ye den ya enti wa nya bre ama wo ba no a o ma me nchen wo. That time na me ni nchen na me come papa ho wo siri. Achuma why na one ne wo abre? Me ba cho olu. Abre so person call papa ho nti ye be dan ho olu. Ratoni me de me nimse oso person call papa o me nchen ho enkomo. Nsa akwara de ye den a wo ko school yi ni ne namfo no we ye me papa ni me maami ni me papa ni me maami ni nti ye den a wo no so ba hwede papa na me pa cho se si yi aya sa wonni mu aya bo amane ye be dan ne ehunu ayi olu. Rato we de ni de kwan so. Me fa mi se tama ni nsen ne ba fufuro no. Na me ne ko ho oni abusuafo bi ko mo ko mama nko bi. Nti nkra odi bre me ne se okọ e boy ne se. Ni nsen ne nya ne de nti onye. Nti in fact me ma me be kan me bufu yie pa me ya ma je se me ya me ko ho. Ana oye so baby a wu. Achuma masa o ma me so o se o ma me be kan u bufu ye. Yes, me bufu because me nim se ono na me ne nyam ti right be no wo wa obeka se enye media not just like that mo jani sa se o se nye ne dia na chese wo buafu ma me mo na wo buafu abema no fi se mente wona se yie me buafu abema ni mom ayo yo right be no wo be ka se ni se ne nye media enye wo dia se se ye se oba wo nim ni ku nim se me ne wo na nyam enti me ma me tu me fu bebre ase bad ye wonti nka se wontie wo ma me asem Mitie mami ase mami di ni se na to no so obehwe ampa ohwe ya sha akwa na akwa no benya nsie nkono
ansa na ode me bebre me se ontimi ni akwala ne ntina biem enu atin so no maame na tu ho anamon akọ okobia de boy ni sia no wo sie na nsan akwa de osaka temte omasa akọ boy ni ho why boy ni see omudi ni nsan ni betu na ni made tin ya na me wu ye ntino akwa ni nya ne ba ana me see you kasa ni munye musu na me de me ba abrem bai akwa ni bedan su ba bi adi afie koye police asem na no wapie ebo timi ko te ba bi 3 days ni su kra me te so no ba bi a otimi kra na nte ko keka no ma betre ko man cience minim ho ba ko ni timi pie o ba bi ansa na police dinati no akoka nsem poto enti ba ye se da bi so ko e bet no man problem da me ma me na tete akọ oni me ntete ye no emfa enti so dia me fare na akoma me ma me friend me ma me friend no friend say me bona mania kwa se dia say na akwa na me say de neighbor ami am peke me koda enti ma me so me dia bufuo e dia akwa ni ko si kam e ma ne ko ya bra ma me na mfa me ko ya akwa no ko no ko si ma me na ti say na me ma me na ba ye krom won me nim ana obi friend bona mania na o sa ma akwala no e sa ba me on ten wo efo ahwe won na atwuma mama wode oba ekọ akwa maame wafre no onfa ade na wo ankasa wuntia ka na wonfa akwada ne nsiwu na so mfa ne nkonko hunu se wakwa akoduru na wode na sika mu se wongo that time me dentia ma me de ni sika ma me ma nko bi ni se why na me miska me ni mienu na ade beko ana me sa kula ketewa ana so de issue ni koye ni police case me ta ma kula ni kula ko na me wo police station Achuma police asem akwada mfie nkuno ade na oye kodru police station me odika pie mlebu se wa fast kan so okochabele ni mada na ye wia mada o ti sare nti obi bebo ago sa na mtia na akwa yi wan ya ono ampa obi bo ago a on ka senti mi pie sisa ni mo na me hu no me that time ye wo ye ben school ye ben senior high school bi tigani anti mi nte okọ ne nkwala ni kodi agolo mi de me ma mi yi mani ama yi mani a bono mi ensa ko bono na ni no ma kra yi man na mte na eva nkwa na kofi akosa o ma no no sokola ho wo ni ma ba bia zera na na keka ko na keka ko si anyi so na ye hu na eti ye hu bum se da ba hwehwa akwala no ya hwehwa akwa na hwehwa ni ye hu no de na ba ya so me koye case ala me kokoye case information na ma anko enti me ba pie ba be dai ko me kita akwala ketwa sana jona bo one ana me nya akọ so bi wo ye hono enti wa hu no na uja no hokoda ye wa hu na hu no ye hwehwa na enti koye case sana do one ana bread we ho ye so ma se kwaku no ofe no se school for nkura na de kofi aba ha unti da befa ni kofi na kasa nya muso akaka tira school for ni se wa se kwa fast kan akoyira no na o ma me no papa se so wa fast kan na ma ombekunu ama school for nkura na se sam man se kan se anabata ba na ba wo ba o ba yira ke o ba kasa ne ba na nko press kan ma obekunu so mo so de man se kan tisanya bla no kura na stop no to there bi ne baba ko no to the man sa pa de anya do obeye sent mu de munya abotre na yem fa no na me koye se akwa ne nsema wo kokaka kire nkrofo ne nyema wo yeye no ana mitimi ko kire mi de ntia hono kura ma omodo mo nsa keka ka se na wa kura to na utimi chantro sei e kan sem ka se to ma mi ko papa no kura na odi ni din ba asem that time na isi ni se no oni fie mansa akola asem de me fa mi ba ise be tinye ko prosi da bi efi o de me nko efi o de mitimi ntina ho biam timi nko na mte kofi na eba wo so efi obi nya obibi obi mu obi nya wo hwe die ntina wo nkofi obi enti ma me ma ni bufu no mo yire no ana mo de ni ba fi akwara 9 years no me akwara 9 years na emema ayire no ayire no so wo ma te se wo ye twan enti mo omobo no mas omobo no mansa ye be ba so gina so o ma se wasem mansa ma me pa chowe asama na yeka no yemfanya memu panka wo be kai se tama me de akwara ne baaye no ana o frɛ me se akwara na koye se wo se wase obi phone ndi wo ka kire me no ana me je phone no
ana me ka kire wo se edin ka me ka kire wo se abena akola na okuta wo na wo ye wadwen se akola no wonye no me tama wonye mu na awo na ma yade awu mi hye nyame bo nti saa de no afifi akola na emo fafo no ma na mi ntu akola ne fo ana wo ka kire me se me ka sa kire akola na wo ji fo na ase ma Abraham de jana asem wa na de ha ye won obi a jana asem ye mfa no de obeye bia wonye abena kanya me so asem ye Mame ebo be na wo hye nyame wo fa no ho fa ne ba ai da se nyame de be na adwuma na doctor panyin sa na mka timi kire me ba ne se asma maka che nyame ni enti won so akura me na akola no nyame dwuma ne fifim no mfa Joseph abra bo se me ba ne beka no kura emfa ntoto akola na abra bo na ade bia ye bia bo dwuma bata ho de manka mansa o ma me ka sa se we kire o mansa se de wo kire mu bebrebere nyina de awieye enne se ye pe abre papa da ban na wo ba ha ne yakọ abre papa wo Mama, akora ne papa na wo pe no. Me ba so me pese me bisa wani die kwa so. Why na what nka wo tuwa na mo kopa akwala ne papa. Me ba cha wo kra na nko se ebisa wo. Nti wan na wo se kokọ hwe no. Ya me ba tan no na metumi a kire se. Be ma we na me ne we. Ma me na dika akwa ire pa o. Ana odi aba ho no mo no. Ko ire. Ma me enu nyina ehu hia. Wo o pe no sanensa ka enka wajai. Nti me ba cha da ben na wo ba na unim. Emfa wo ho kire se nya na abo akwada no ho kantia. Ma me no so se wabre. Wo ba no ho pe no ana. Minim ho hio. Wa mo mama ne. Until omo fra man se wo ko de nyo se me ma foma ko ma bi o se ma ta wo che wo ma abra mo kan ya record de mo se ma ye nya so ya yo Ankana wo be frema ka chen to ire pafo so mi na mte awat maami owo ba ni nwuye adanti na wo ko ba bi kura na on kan chen no mansa that say oba pa mansa mama me pa so tie mi ye before se me maami be ko sa o ire pa onu mo me mi ko ho no mo Monday se me ko fa akwala no me ko ye onu na abuti afọ ka kira me se emre bia ni hu kwan so mo di akwala ne mame ema ye he woni ne maami ni nya ba kwa ne nya asem ketewa eno na ma wudidi wo matam se omo ya yarefo no ono no betire ni dem se me se omo ya yarefo na de omo ka kire me de ne de omo anka aha mansa otimi bie wo no kan sa kire wo maame ene abusuafo no me ba taw me maame wa ni matem ni nya me na di matem to na me di natem enti wudi wo maame nua momo atem ni maame nya na me di natem maame be ka no kura me maame no me ko ni bufu so on fa akwa maame ba maame e na no ni natem me maame ade a wo ya ni se on do ba do me on de no me de eno a na ye na gya na da bi o ka kire me mansa mama wo pese oba no ye hunu opapa na obua ehwa kwada no na ne dachi si yie frisa wo maame se wabre empani se ba kofo we adura egu da ben na wo ba mama na me maame no se wabre no me tina si so wo se wabre eno ti na me ba se me be fa me ba ananya wa na okwada ba wa wo se oba ye na kakra obedi ye na posisem nti wo de ne si ka mu mpa enya wo na ade ne ko ye me ba so an mi ana me se kwasi kwada nkwada kwata so a wo se wo bo wa mansa mama tie bi enti a me ba se me fa akula ne se me di akola ne ko ye na ma me maame no emo frɛ me no o ka kira me se akola ne de wantimi ne ntina biem se me ka se me di akola me no me be twema nso akosi se ebete wonim de enti a maame ka sa asem ne kire wo me ka kira ne se ba bi a me tuna enya me nya akwa papa na se me ne be ma fofo te isi na obe ede ba ni police something na be ma ne ka se nenye free fi on eni nti na yanse eni eme yanhwehwe akwada ne papa na de wo chi o de wo firi o yanyai ni nyina asa wo ya ma wasema ya tententi o enti ama asema ya tententi me maame na ama asema ya tententi me nka sa eni ese wo de wo hwe loss na bam eni nti yantwa de tia twa ne ayese bra na yamfa papa olu no ma ye ne number yamfra no wo ba ha no wo betwe dawira enne abefo kwan bebre wo ho ye de kire sa akwada ne maame ni papa nie na yamfa sa kwan ne so da be na wo ba mansa
Frisa babia wo no nyame adom wonya awade wo mpesa akwada no babesa awade obi a nkasa akwada no mesa awade eye wo maame nso wo hweba no ono nso se wono nko a wo ba bere wa bere nanso ne nana ontimi ntu na sawram o sa papa bam no ba beboa eno nso ye nanso bra ye nko akwada no papa ho na ba bi etu eda no ye mfanto mama tame maame ka tira me se wa bere wa akora no ho a ebe me ya tire se eye bigini na wo senka wo twa sa amansu ye na wo twi yo me ba cha wo hwe empani se chia na achia emu ye desene kasa bebu nyina sa ahyase no ene wo so wotwe ene wode nani tu ba bia na wugina ene nti wantwe a wo se na ibra yenko wo sa atwe ho da awre mama bra me yenko no ana wutu no e wo se wodi kama maame ni ya ba wo de wo timi kokoduru ho wi an afana nya wo ba wuntimi nkotre sane papa ni no woni me nyene ho wo koduru man sa me ba cha ogina homa no so ba me olu me ba cha me mo ache mo akwa aba ya na me ba cha ba me na bo wudi nyina kire me wai acho me didi kwa blantin but the do na afa me ulu sika yo be ma kwa bna en e fa na bna mansa so wunim no mati din ni pen aha uti din nko e na wunim no nso nko entini mienu no yimu ba akoma me papa mi de me tene de mansa ache asma me kan zani pa de be 10 years ni say wono dia dia wone ne wo ye no me nyi ni se me no bia wo na me ba cho ya mfa be ye emfie du asem a woke kan de kure obi a mfa nyi sa meto anim ama wanka se wogi a na se bia buru wa aboa ana we wakai ma semu say issue ya ba ya che enyene ge no me ba cho wudi eda so pie mu se eye wo na wo ba ene akwada no ajo sa no bebo ana sa no be kan but me nsusu mu die enke entesa yo ene wa hene wo hwe se de be ya wo nsusu mu entesa na yentwe ne da wure yentwe na po ema obi ntehwe ema mu ntie mpani se sete na woto a epo bam yempese po bebam papa da be na benya ho aba ha enne DNA ye boy ye sa no sei wono beba na yenhwe akoda ne de yenhwe wo de ne yenhwe se so eye wo ba no ananya wo ba no na nka wo hunu de wo hu na wonya wutiri se ne enya wo a wo na akoro no eye wo nso a ne ehunu de de to wo hene mate pacho da be na be ba papa me sa ne de sei ma me na nkasa wo ne ba na kwa wo hu de wo kan kusi ti ma busa ma me no ma ne kasa be na awie kwa na to ano wo hene wo hwe wo de no wo na wo be ma wo de wo hye me danne eno an se me ka tene se wo mra pacho mi ncho no de be kan se issue no ma me 10 years ni mi hu ne da akwa 10 years ni mi hu ne da and the minute me ka se bia me ba be na ba e di ni ne bia mo di ntafoforo ena mo de samples ne ko hwe na na sese enti na me ka se wo hene wo hye eda wo pese wo ba me frɛ ma me no akwada no wane ne ma me ne nana ne nyina ma wo ma ba ene ya fili gadochi na wo hu wai enti wo hye me da wo be ba wai ma me ne ba wie ku a meto ma wie ya wo se si ene ye frɛ no wakasa enti wo pa se kyena ha wo a kyena bra na me frɛ no no nso mra wai me hye ene ya kyena me full play me hye ene ya ma me ne ntimi hye ni ene ya hye ma me ne ya enti na se ne ya wo betu na ma wa ba wa hu betu na ba mo bia me ja me tire na me ja ma me o me ja me ya me gala me ba ntimi se ma me no ase me do tu me se ma me na du me hye ma me ne ya ne nka na se me mfiri onko eja kwa bna me da wanu ase me pa cha bra producers me pa cha mo make arrangement ma me o nika ska mo me send ni bi no wo mra wie ya ma me na so aka se wo tu kwan no e wo se ye no ne na etuo enkotwere de atwere na ma me nso ne komu enye no producers me sra mo nya sa adwuma ne ma me sesi ya me da mo ase aja kwa bna me so we fra ma no so wa free so me ba mo cha mo fra kwa bna na mo kan cha ma me send ye wo mra atwuma mansa mama atwuma mansa mama hello wo ba ebreda chintimisraw jade wo ye bia na faka na me pa cho brakuma sesesi ama me enne ya me no kase wa ma me mama sisi ane de ka me de baba ho ya me de me ba cho ye send o case ka nti ye be fro ne age umomo line ne send o case ka mesraw bra wati abre nti o da hye abre wo ye yi a me ni bi o ma me abre wo ye yi a me ni bi sa abre wo na wo tede ka cha me mla no kola nti ni mu won charge mo ma me location no ye be ma location ama o case ka ka ho me twa wo ene wo ma ya me nko ye
Mate mama. Me da wano ase mame brawate na ebrenti ai na abre owa ha mo nti me twa wo sesi a why Mate mama. me da wano ase pi abusua na de akwakodro no me pa mo cha mo mame me first interview mame me pa cha mo modin na pagya mo na home na ye ntwen wo no mo sese de me gidi se emu adwo de ekeka kredi ene na blueprint DNA we so de asem hia ma blueprint DNA so de kita me wo ma sem na wo wo mo hwi no mo so mbra na ne de aye wo do mo keska wo mbra me ba mo cha mo nya sa arrangement ne mame sese na omo be fa samples no na ye mfa nko se de be ya enu se emra de na abre otu kwan na waba na ntwatia oh sir abrante no emaye no ai na omo boa me ayi aye me de papa sir ni nyina no oh pamno chano kwanche shiro no mache no ha sebe ya ono bete ne ho ase na bibia to atwa ani DNA eno de enya me na me ye enya obi eno ane se omo de ba abrofi naja endi se eduru se hwehwemu no nyina awie na ye wo ba eno ano no asembie no na edi na ma abraman sai se wo prove rigid se wo ba ma yakwa hwehwe papa yi ana se ya twe no eno no on se o mo ka ni binti ana abana no ano ebia me heda nim ade a ha brand ababa no minim ade a heda ha no asemu enya wo maame na beko be ma woni na wo hu ama wo nya wo maame na we so ko hwe na ma wo of course wo no wo ye wa ade na woni nipa kura no ne ye tinka nibre bi wo ho a wo na wo so mo nibre ho anam on say o fa ne say ya de tra so oba nyinsan wo na wantimi ankere say be mani ama be ma na anya ntum na akwada na hu se magani a papa ni a asudie kese oba no wa asudie pa kese pa uni ahoto ba kokra uni ahoto ba kokra na ye nwa say aso wa fa no light wa fa no say yes I am ana me bi say won hwe ba ni bi ni won hwe wono ni bi enti ana say dodo na ma no o ma me tiase a ya na sa na ye o ma me wo ho a o ma me wo ho a ena ya na ye wo sa say o ma me ni ho a ena nka abaji ba bi a ti say shishi o de Abraham beto baby adi Abraham beba ebefa no e ho na kam ohene ba ohenyire wadaroma me nto amasam so to awasam so okay on say ma me nkasa kakra nkyere mmaba no masiso no so ya baba na osiso a ope wodachi ya o so usuru be ma oba bia wosiso efimfie dum yensa ekọ no wodachi se wani je wodachi ho say unya baabi gina yeah eso usuru be ma o twon ho free ebebasem ho anza maame no ka ne bana sem no wose ni nyina so ene se ne na wote no yede ne ko gina se e fan police ne utim se na maame ne kon do se ne ba ne be ye police ni da che enti se wo sa da che no e wo wanimu a be ma de o so usuru no vi se e me ma ne ya ho sa no yetimi se sa ma sha brewu mema se sam ma ba ya na mani nim mema no omne nam hosa no udi agro woda ache ubewie wasai no enti ma no musisua aya mo nhwa mo hu yie asoma ye kan ye ka madodo etie ye nyina asua bibi na ya na de ha adwen na se minima de kura ya na se ababa asiso na one be ma hia da na kokura na se na dibuo eso ate na so wahunu de ye hunu nyina wo se basa ye ntulifo na hanani so ate no wan na aka se de so aka se wudi aduaba wo ye wani bete ro aduaba na no a enti abasa no wasa so ko de ma na ahwe me asamra yampo ntulifo a onfa dabi na ye ne se wode ne ho efri se na ni agye ne ho ama obi nso ani agye ne ho nti onim se wiase no an no na obi aka hwia wontie na mmom ekekere a ye woni ye de so ano nti ade na mo kekere no mo bewie no na be ma no de ne shirt agu ne ko ho na ekro no na wo de hye wachi wo na so wo eni se ma no enya sa asua de wei na wo ma hwe wo hu ya bebre na brabo ebesai hwa ababa ya na no ye donation man yi enkwara yi de na chi mema na ne no wo yo nso mema no wei te maba no nhye
na omo da ache hu hia wo mo na elder ba mimi sa say ya behwe akola na ja na nke ya frɛ wo na ja osfane say wo de wo twe ho da yure mpa ya se bra na yemfa abefo kwan hwehwem na se de nani abere se ababa wa ne mra bi no die nti na e ma ne insist se wo hia se girl no wo so wo ho bi se bia no wa se bia wo busa no se de sa asem bi se bia atwam o anu de ni tirim asem yo o wona me chei o say ya na druba bia DNA no de ya na boa pa ne se enka papa no ene maame no because so ono na ne wa wo a yie mu no o say bre bi e bia nya ha ba bi nhwemu no koye se omuwie na nya papa ne ba ana maame ne nte ne ho ase no omko hwe maame ne die mu nso a na akwala no so nya maame ne ba na sa ya sabia akwala di nsisa ho na ya na nso hwe ne fi ya sabia ho enti sa papa no ese maame ne mra bia em se ne nyina no eka se ba ko yo elder condemn ohinere mbema bia nhyeda nse wo ba bia hyebro ya de menem papa nyadwen ma na ankasa na ese wo mo ankasa wo mabra ba hu se oba ono ane ne ho anyi wa woda o we de adwen kire wo ba wonum nsuo awoda na wan na de obi ko obi fi anya mu na mo de ko mu fi ma ohinere wan na de obi ko obi fi da ben na wodanya ne ya bema bi be so won sa sebi twetwere de ado ko se ne dem wona afre me wo baye wa kasa na wo baye wa afre me na baye no obi fre obi ana ne chese kwanyam obi fre obi a ne chese kwanyam condemn mama tu omu fo se di papa eken wo sebre wo so be ye police ni a eye adwenim na sebi bayase nimi mu ne kabo ma be ye na na ye is a police qualification wayase ka ho ai condemn wo di aka ho because why asking how we yeah beboa wa ma post no why ayo anya sa bayase e be jo shebre na de asie abaya said wonim nya wo ye na sebi mpredua sa open pa ummu ya de wiase akode wo ka ho na wo ye bisa o se oba no we o si free se me wo no aw ma be fa no kosi so nya mfie nkro no awurade yetimi shada wo papa ma ne be o to legesa aya bayire o o to lege ya bayire o edi enu kra asembe kurani mama be ma ne peso o kire sha akwada no onim ho hwe ensanti na bia adu wo se nyinse we die enyamia ya me abetim ba bia na me te sa asem ye wo se na kai na asem wa vie du no wo se kampo nkwado do wa kai na makai no so wo se se ena fie ka no ha no na se won na me ho da wa onu kra wonim se wo baby o wonu wa frɛ no lose fo no makai na ya frɛ no enti bra opo ba ko no eda to so opo ba kro ahwe nanim because oba one na wo de wonim no na wonim foforo bi abim ti se sie no ono ankasa be se ba ye o gina wo minim no ansampo na DNA no o be prefam ya na se ya tete de be tete mama se mi ye nwa papa we ye je se mi nti bi mpanyin sam da enti de nti kan ne se mi na minim se me pesem de ni pakese mama enkwalei hwe mami se de na de ka utim se mami of force wape dachi papa e dia mane ba utim se police ye mami ne fe soja ye mami ne fe enso hwe de akowie hwe ba bi akowie e kwa akosisa afi kwa de na ire wo se o pa che se o mami kura sabi bibi sene ne ase o ba ifo enu odi ba yi amane ba enti akora no hwe mu a de bi aposifo na de ne ba ne ba fie awrade yame wo bata no bata wo ba hwuma gisa aposifo na de ne ba fie na ofa hene ena uja ne kwan kuduru hene enu kopie police station ena won so ya wo den mama wo wa obone a wo to baby nka to baby what ni baby nka papa ka kire wo no ne wo so wo sa kwada ba wiase because sebi previous wo jimi to lege wo jimi asitese twan ewurade mama ayi asokwa abi maame bi di ne bachi se yawo wode na ekọ nkoduru fe mama wie nkoduru fe o se abranti ni na o se ekrachi wona mbana enju o se nyamia maame bo abranti minimum wonne no twitwi masa obaje wonya abodi ne de maame ni akra ye preso ayi be ma ne preso ne ba ne se ma wonya me ncheke ba ko wa ha
ebia on your bed wa mama mi eni mo jimi who about obonia oto visionless ma DNA no Enyo obi aka asemo enyo obi aka ye bompa ye se enyo obi aka I said ya wose kwabena also sa ne ho sa ahoma ye kekere also yi free ni kom ohene ire mame yes too much of everything is bad me mama ya no wo ka sei wo ye batan ba se wo ye bibi ma ne broso onza o kasa no ya mansa ena akofa ne nyinsen woni wonu abna mansa ena akofa ne nyinsen a eche so de wonyem wo se eyolu na ne de ene ye behunu de etue mu na wo maami nka wo pe police e de ama wo aye ofe ba wanti mi amfa na ngwa na o ka so de no koi no say ni nyina so no ko be fata police be fata ka ye no nyina nka ye ko police enti akwara na enti mi anko so wonyem wo kwa ena okofa nyinsen no baaye ye maami dia wo play wo mu no ase eko too much eno ne ye de hin say wo bompa ye egu wo ba no eyefunu so se wo ne nyame ehye wo say awo kan eno na ya man se suro no akwada ne ya wo ye ni nyina na akoye te se de maame ne de bibia hye me ba na ni ase na se ne ma mienu nso nkanya de bone anya de bone ba wo no hu na so be ye doctor pe kunini utu se maame no na ne je krache ne awura ba ho anti ana man se dwene no dabi anti ba bi bone kura se wono no na dwen sa anya sa na ya mansa no dwene no wono na dwen ya mansa na dwen nyina a kire ne se ne maame no odi bibia hye wala ni mu ani nti se akoda keto a wutimi kuta nseka na wokọ ayi wo ba bia na di police di wachi no de huhum bi tu mu so ehọ no na me se maame no ekotu fa na ma akoda na yes wugidi se wo beti dia na ba ko wa huhum a ya mansa no se ne maame no di awura ni mu no ani nti nananom ewom se ye do ye nananom ba eniema bi wo ha ye nsusu nyamfa nye ne personal se bia nka wankasa na agya wanya wukunu ena bia wankasa wo ye wa de de ye wa wasem na wo bompa ye ade asere nyamia so ahono ba se wo ba obanyem na asem kom bia ne se ne wo mu ne se asamo obanyem na asem kom na ade no kwa ye aboni ni nti ena ama ya ma asa na gyen se won aka kire ne se ena me beifo ena de ti o mpabo tio akoda ne ye no ena e chiro enti no oyare bia ye se o mepa ne ma me che wa kofia da de sa okofia da de bi se ne moa o magure sunsun mapie moa sofo ya moa sofo ya ati wa hini ire me de ma no si no so ahuro ati ma no si no ya ba sra ya maame no onya abotre na akoda no empaibo bie wo mu no womwa nemfro yenka se ebia sebi cause to extend say sa ya mansa ni kurukura timi bedidi watem so ahuno eyede na yede nti ade bi wo ho ne se wo too far na ti se de wani eya wo bibi mu twan dodo se se ma mi ntwa no a se ma me se de na de so akese e akwada ne hwe e na akwada so de onya be ma tete no a ebeboa enti se papa ne ba na nyame ya dom na DNA no eye wo no a mi gidi se maame na nta no se DNA no anko ye oludia na ko ya wo mo maame no besa na Abraham ansan so akoda wo suro no wo so be na wade ebegu na ho wo suro akoda no maame ne ha haye sa de we no nso no e wo se e ma ne bi ye careful se wo ba wo ho na ushia bema na bema na ni nyese wo ba no obema na ben wo ana obeka na ban ho a enya wadwen se bema na odo saa wo eda mame de ntia mame ka saa asem onko shi abano ma tie pure tie abra wa yakola boni asama me ne ba ne se agekufo oh bebre mama ya de ya da jo wa charge na duru no ko duru so akwada wa akwada boni ni ma me hono na akwada obobo to mu papa ma pa to kru aba ese ne eji wo cha ya bo wa ni abo su ye nya ku ne tetero dia me ka na se on se akwada we se na ka me se ma me no enam se e bia be ma no nye akwada ni ntum se bi one ne betre nti akwaya se ma me no so opone ba no sa na tie oh ehọ no na ya na duru ba bia e ma ne bi e kwa aware to o ma asawura because of say manya kunu me ko ware enti wo de
memfa wo ho hwɛ ewia so obi nim kyerɛ wo ɛne ma yɛ ka ne saa no ɛwɔ sɛ yesua de wo mu akwadaa na wo to na saroma ya me maame na wo maame ni hɔ ai etu maame ni hɔ Abraham beto na twene he ɔnyɛ oba ebi sɛ bɛma na wone ne tie no wo enya kasa kyere bi ne na nkasa ama na anya akwala na ntum anya ne fam di amoa akwadaa ne daakye a hunu sɛ ɛkɔba wo ɔba yi ɛbɛba bɛda wo so enti yesua de no yensua saa ne yɛma nyinaa wom wo ne asɛm ne tie akwala ɔbɛyɛ mɔbɔ kwanda wo so go na anyo ngo papa obi na wo no ti ngo papa na so olu ba de ye no yen ka se ye hwe obi ba na nso obi papa ti ase anyo na so hwe no firi se eduru so ware a papa be kwa fa ne cha wo ni kuntunkuri abaje mu sika de akọ cha won futuro ho ante mfutu ada e bosumi be won pepa ho krada mu otutu egusu de baje mu sika mu papa wai from so ne preni kokọ e wo se di odi sebi oda won ne da ye no won ne hwe na ade enti mama famre tinti no sa wo ye DNA ne senya be me ya hye no mansa fa ni chiri Ghana ba bi ade ne be ko bia wo he ne de fa ne ko fa ni tra kam china ko puso be wuni kuru na ma no ne na asem china ko puso be wuni kuru ma na mo anka sa mu kan wo asem ya kan mo tiase sase asem mu hye ma no mo je mo ma ya no so oh da bi o so yo ai kopeni kuru ma no ba jo na ire kopeni fa mate kwandem me do bi biase so oje ma yekohwe video ne eba ye na asem wedie eni aye nyan papa eba ne sen na wa obewo abofra na odi akola na akoma o maame na o maame etimi ahwe akola na ma akola na eni abedu sei na sisi ano hia moa efi baabi na ofe wa se akola no wa o twetwe hu wa kwakoye wa ade na nyinsen ya bemu no sisi ano mpese wo behwe akola no na bemu ane die asemu edie ese yekoye akola no hu DNA na ye hu se akola no eye bema ne dia anase enye bema ne die nti story we die yeni ebegusu edie chie se na abedwafo ne ekaye no na omakwa akoye DNA na bibia bebebia na ebusia me de ebeba abesum ye fa asemu enti ye hu unye ready se obetete abofra menko fa nyinsen bia mbafie ebusia ha ena me de mo ebesi hye so so be subscribe na wa like na do comment nso aba comment section ase edi ameji so ani kechi mami esi enisi nebusia ye besanso edi nhyiemu e wo ha bi